روبین رجوان بسپور پیوندی نابنتویج امریکای لگل ما آماده ماموستا روبین دما و خوش به براستی جی هون چاوا بگاوه سیاست امریکا یا جبو کردان لرجلاتی کردستان دشوپینن چاپمنیا امریکا آسرکه ایدی بحثا بیه که دیگه بحثا پیشگیریه که امریکی و اسرائیلیش با کردان دیگه پشت رجی هندک نوچه تین را کرن او نوچه برنگه کی فرمی تین درواندن یعنی او مسئله چاوا ده به هون چاوا و روشید دخوینن شباش جبو تماشاوان هجای رونایی تیوی را از ذکرم بیجم که از تم دی بیجم جیک پرتر امریکا هنه لامریکا لاز ذکرم بیجم که هر دو امریکا لسر مجارا ایرانه هاو دنگن هاو آهنگن او ناکوکیه که مثلا روجواده هبو مجارا روجواده هبو دو مجارا ایران ده تنه yani hem Kasraspi hem Kongres hem jî raya giştî yekdenge ku dema İran Komara İslamî İran'a hatiye ku ew hilweşe biroxa nemîne ji ber wê yekê jî em dibînin Serokê Amerîka Donald Trumpê helbestekî xurt daxwaza êrişên dijî Komara İslamî İranê dike İsraîl ji mêj ve ji sala çûyî vir ve bawer dike ku dibe ev rejim here nemîne Loma ji mirov dikare bêje yani helbestekî xurt vînekê xurt heye ku rejima İslamî ya tundre ya zordar sistemkar nemîne di barî da jî leşkerî Amerîka jî heta Sri Lanka jî beravên Sri Lankayê jî dest ji em bêjin dûketina hezên İranî bernade êrişên gelek xurt dike di vî barî de jî niha pirseteyê ser Kurda jî yani Kurd Amerîkî û İsraîlî rolekî mezin didin Kurda çi ev rol herin axa rizgar bikin herin welatê xwe rizgar bikin ger hûn dixwazin axa rizgar bikin ew derfete û tiştek ku ez bi danûstandana xwe de dibînim partiyên rojhilatî jî ve derfete baş dibînin baş dixwînin na êrişên pir giran yên Amerîkî û İsraîlî hene dijî navendên Komara İslamî li bajarê Kurda li rojhilat yani bi zanabûn ev êrişeke tund li ser wan navenda tê kirin ku rê li ber hezên Kurda xweş bikin eger hezên Kurda biryar bidin tekevin rê li ber wan xweş bikin nûçeya Wall Street Journal nûçeya Axios nûçeya CNN jî tu dibêjî jî ev e yani ew êniye ku hatiye damezrandin ne ji bo bela sebebe ne ji bo ji xwe yani partiyên rojhilatî realîst rastbîn nêzik dibin yani hem ji tecrübeya ezmûna Rojavayê Kurdistanê dersa derdixin û hem ji tecrübeya Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê baş dixwînin çawa Kurd bina xudan statû yani dibe birneke temaşevan ve hêje birneke yani Rojavayê Kurdistanê ji ev qirkirin hata sekînandin bi hêza İsraîl û Amerîka ew her du devlet ew her du hez nexşeyan diyar dikin nexşeyên nû nexşeyên heyî didirin nexşeyên nû diyar dikin di vê çerçeveyê de jî derfetên zêrîn di destê Kurdalan ev partiyê Kurda jî wînekê mezin heye ku herin axa rizgar bikin lê ne ji bo ku herin bibin beşek ji acendeya devletên cîhanê yan çi ev bi xwe dikin yani partiyê Kurda te baz kir Partiya Demokrat Kurdistanê Hizb Demokrat dibêjin Partiya Qazî Muhemed çilo penca wir me têkoşîne dike pêjak bi hezaran çekdarên pêjaka niha Çiyayê Kurdistana rojhilatin yani qet derneketine ji rojhilat li wir têkoşîna xwe ji mêj vedikirin yani ew hêzana ji bo parastina gelê xwe li birin loma jî yani vînek wiha heye medya Amerîkî cem xwe tişna çêra kir medya İsraîlî Birêzê Robîn yani tam yani ji bo vê axaftina te yani tu dibêje ku Amerîka û İsraîl garantiye didin Kurdan li Rojhilatê Kurdistanê yani garantiye evet niha İsraîl wek hevbenda xwe xwezayî li Kurdan dinere bine ez carekî din dibêjim bi rêka kamera ronahî carekî din dibêjim hêza serekî ku Kurdên Rojava parastin ji qirkirin parastin İsraîl bû İsraîl bu lobiye İsrail'e gerek herkes ve yekê bibîne yani deme ez vekî şirovekerek vekî pisporek bank çıtına dibêjim tu berjivendiye min divê yekê de tune lê vekî rastî vekî femkirina rastiyê dibêjim İsraîl dibêje me ew qas sal xizmeta Tirkiyeyê kir me bi Tirkiye hevkarî kir derket Tirkiye em neye bawerîye Tirkiye ji Eraba pirtir ji Farisa da pirtir dijminî ji me re kir lê Kurd navxwe da aştixwazin Kurd navxwe da cîhû hene Mesîhî hene Ezdî hene Alevî hene Nemrene gelên biçûk PKK'ye biçûk diparêzin yani ew gelê Kurd hevbenda me ye hem li Rojava hem li Rojhilat û hem li Başûr hem li
بله تماشاوان نجات دیارت که پرزگریکه که ده پیوندی ده درکت امی جاره کدن لگل میوانی خواه بگرن اگر که اف پیوندی هات سر راست کرن وکی نها ام دبینن دشوپینن یعنی تفگرک آ کردان لرجلاتی کردستانه چه بویه هف پیمانی یک دنابرا شش هزن سرکه یعنی لرجلات ده آوا بویه او ایدی برنامه آوان هیج با رجلاتی کردستانه ای روژی داخیانی یک در حق ایریشن رژیم ایران یعنی لسر پارتیان رجلات ده دابون گوتبون که او یعنی اف ایریشن هان و وین آوان قلس نکن جاره کدن لمیوان خواه بگرن برز روبین یعنی هون دبینن که اف نوچین لدو هف یعنی چاپمنیا امریکای درد کبن زختیل کردان دکن که ایدی و یک راگینن بتایبت که ام دبینن چند پارتیان کرد درکتن و حتی هرما کردستان اج درکت گوت اف تفگرا ما یا که چکداری آل دیجی رژیم ایرانی حال حاضر نراسته مدیا امریکی یعنی بلر اشتر راستی بجیم از فهم خواندن خواهد بجیم جبو تماشا بارا بر لگور نیرینا من demek ki nezik de partiyen rojlati her an aka xarizgar bikin bajarın ka gundi xarizgar bikin jiko daxiliye peja hebu do bu xar resistim bikin yani tişteki dişteki cem ve heja alan yani kafa bu parazin parasına xam saz bikin musvagar bikin renedin rejime yani partiye kurdajı daxazek vaheye le Ameriki ve İsrail dibejin derfedeki mezine amca Kurdar hep Babariya xalq nam İran'ı Kurdar değil. Necip Kure pehleviler. Necip mücahidin xalqlar. Ne yerdine em Babariya xalq Kurdar değil. O em Romacı devlet Komariya İslamiye İrani navende olan Kurdistan'ı bu avaya ki mezil bomba barandık. Naha leşkeren İran'a yer ser tuhup fakış aldıran nav gel. Nav stibilan. Malbat afa Kurdistan'ı şandine bajarendin. Asker o leşker o memurin devlet Komariya İslami. Yani devlet İslamcı Kurda pırdatırta. Jiber Kurt reksistin krinen rojlat İran'a. Hem aliye siyasi hem aliye civaki hem de aliye leşkeri. Onu hadi ve Kurt bir yer akabıdır. Diyor kereke ki bisekini aliye ki bisekini temaşa beki. Yan diye bigri cibigri çalaki cibigri her bajar yok rızgar beki. O da seberoje Kürdistan'a rojlat Kürdistan'a o çavahiye İran'da Kudan gotum bir. Bejare evet. Yani medya Amerika İran. Yani Donald Trump da xarse. Bale, hun Donald Trump da xarse ku dolek mezin bilize. Donald Trump naha murodaki çavaya gerek vitişti jibara bejim. Donald Trump kancışı bir nakye, xarabışı bir nakye. Donald Trump kete rubriye revşeki dijvar bol ser Kurda. Naha rojlat dikare mafexa siberoja Diyarbakır Kurden rojlat dikarın zaxtu gvaştiren ser Kurden rojavay sıvıtır Ahmet Şara Çavaka ani bu peş Ahmet Şara yekce kart peldavi çi bu ez herdeki mezinim diji peşi gırtına İran'e. Ha deva İran buruxa. İran lavaz be. Gringi Ahmet Şara jinamine. Jibo Washington'e, jibo Paris'e, jibo Berlin'e. Yani rojlat ne tane rojlatı. Rojlat rojavaya. Dikare kazancen rojava ve gerine. Hem dahi yani hasaretten rojava kemtir bike. Hem anı başvurucu. Nate gavadir başkır gredan kut bu. Her ama Kürdistan'e ne hevceye destur bu da. Yani bu hatına herhalde Kurdistan ne fazla be erişen Armanca erişen İran'a. İran ve ki harbuye le her deri endiştike. Çünkü mesele İran'ın mesele manu nemane dibine. Loma dohaza hezdar nişan bide. Yani herhalde Tuhu ve Kurdistan'a rojlat Kurdistan'a başvur. Çiyayine. نه نوچک لزگینجی هیا بز روبین نوچک لزگینجی هیا از ویژی بتر پارو بکم نه ناوندا حزب دموکراتا کردستان ایران لهرما کوی یا هولیر هاتیه مباران کرن ایران بموشکان ایریشی اوه بارگه کریه بدیتن هاته اف گریدای وان آگاهیان کوی گاوی بلاو دبن ایدی ایران تشتک ریس کریه کو Kurd ve bikevin tevgere ki de hatani kovan irişan. Beguman hiskiri. Do komala ragahan ko tevri eniya netevidi be yekser komala hata bomba baran kırın. İran Kurdan pırdatırsa. Çünkü disadı bejim Kurd tekana rehezen ko aliye civaki siyasi o leşkeri refsistin kırine. Dama Kurd tekevin tevgere kari İran'a pır zahmet dige. İran naha gefan ve tehdit anda kola çabi Kurda bitirsine le bağlarnak feyda bike. Yani Hizmet Demokrasi rastı erişedi be İran dokazı Kürden başvur bitirsine Kürden rojlat bitirsine yani her ama Kürdistan'a dokazım rolavanj zelal bakın yani her ama Kürdistan'a
nikare beje herin werin neyin nerbaz yani sinoren Kurdistan'e perçen Kurdistan'e xoza pişkiriye Kurdan dike. Yani pişkiriye peşmerge dike, pişmerge çeklerin peşak dike. Peşak hezarın çeklerin peşak için mecburi rojlatın. Ne havciye destur bıgırınca başvur derbat bil. Yani İran dokada zek ser Kurdan bike. Len nikare yani ev erişetu bastiki jinahaj evet chapter sandıran zani chapter sandıran wana le ez nerinamın feydan hakkı. Jibel ki rojlat ya ve aktör böyle kelak Amerika bu sekine çava Kurdin başvur paralel siu şaşar despekir frina herama befrin dureji statüjü Kurdin başvura Kurdin rojava disadı bejim Kurdin rojava ne börek Kurdin rojava derfeden ku hatırla dersvan ne girtin ders tu kış paş ve şandın jibel ve kişi se hemi praniye afaka hındakların ve mehadaviye gerek xerna xazdı le Kurdin rojava ne bir tecrübeye başvur bir tecrübeye rojava dikarin hem mafyokan misoger mafyokan netevi bistirin otonomi federasyon sermuha peşyavan vekiliye dema Amerika ol İsrail piştatte be kes ne Türk dikarin stepekin ne hezenden Türkçüman ne Türk dokazın peşiyle rola kurda bıgırın İran'ı dokazın mesela peşak ettiğinin ku ne fazın Kürt rola bilizin dema Kürt rol ne lizin hinge heneketen bir yara kurda bıdın deve Kürt ve eke baş bilin o canı Trumpçı seloke bu haya Bencişi bir nakit, xarabişi bir nakit. Kurt anhalı. Kelaki Amerika bisekirin. Ji Kurtlara tabak kazanç. Kurt kadar ve behilen. Kurt tiştek yani hali insafa. Pehlevi bıgırın. Mücahide halk bıgırın. Opozisyona Suriye. Naha opozisyona İran'e. Xabateke mezun de kere Washington'e. Ji ser pasaspi. Ser kongresi. Kurda. Rolak nedine Kurda. Kurt cudafazın. Bala nabe olsa. Çünkü haznakın Kurt aktör bir. Kurt anha derfedeki mezun desti Kurda. Kurdin rojalat rahatiye. Bibin aktör. Yani Cihana Rojava Amerika o hevbendin ve bir yardıdır. Yani Kurdin rojalat bir yaravan ve ne tenel ser rojalata bike bandoreki pirmezdin ser rojava işbeke disadı beşim Ahmed Al-Şerra kartabi henebezin ebu ezim hezeki mezin ku ez Suriye bikim yek eşili belabuna hutbuna İran Suriye bigirım ev karşı deste şaradiçe he buna vişiz lavazdı be lomaji ferseneki dirokiye dve hun bizanın yani temaşavanı bizanın mesela ne tane Donald Trump'a devlet Amerika'yı vecare pişte Donald Trump'a çünkü İran mecbur siyasette der ve Amerika'da roleki pır İngilizce herkes İran'a ve düşmana kodu bine İran Yemen'e İran Irak'a İran Suriye'ye İran Lübnan'a yani İran hezeki pır mezunuyla Amerika ve seri mar dediğin xrabiya her mezun dediğin lomaji piştavaniye ki Kurt heyeci bu ruhandına rejime komara İslami İran'ı ve ev yek başı vereditin. Yani Kurji ve Aliye baş bebejer. Gelo buha dikin bajan yakar rızgar dikin 5 cüvelat yakar rızgar dikin yan temaşa dikin benere. Zindanın İran'ı çölü heft cisede kesen gırti Kurdu. Nüfusa Kurda 15 cisede hatta 20 cisede İran'ı. Le hecmara gırtiyen siyasiyen Kürt zindanın İran'ı hefti çölü heft cisede hemen nivi her dükes ciyek Kurda. Yani jiber rejime Kürt zahmeti zordari her mezun değil. Herkes rastiya. Partiye Kurt'ta bejin dem hatiye. Em azadiye xab bigrin. بله روبین رجوان پسپور پیوندی نامنتویج امریکا گلکی سپاس هون بجدار بون شیروین خو در حق روشا کردان و تایبت هلوست امریکا یا رجلاتی کردستان جمره راکاند